Nongeye kubaha ikaze tubakuzi ba Perezida TV aho muherereye ku isi hose. Ngira ngo mwarabibonye ko kuva ku munsi w'ejo Benshi ya postinze ari Doha muri Qatar byari ubwa mbere agaragaje ko yitabiriye ibi biganiro, ni kigaragaza ko hari umuhate wo gukemura ibibazo bihari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bishobora kugaragaza ko Tshisekedi bijyanye n'ibyavugiye muri Brazil bishobora kuvuga ko mu by'ukuri ibi biganiro bishobora kugira aho byerekeza. Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, intara ya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo ndetse n'ibindi bice bitandukanye bishobora kuba bigiye kujya mu mahoro mu buryo busesuye. Ubwo nyine ababyumva murabyumva. Leta ya Kivu cyangwa Kuba Kinshasa yaba yayamanitse mu buryo bufatika, insinzi ikaba ari uwatsinze urugamba rw'intambara, urugamba rw'isasu, aho ku mapuro bigaragara ko abatsinze urugamba rw'isasu bari kwerekana icyizere icyo barwaniraga cyaba kiri kugera ku musozo cyangwa cyaba kiri gushyirwa mu bikorwa. Reka tugaruke kuri inkuru yose uko yakabaye. Twise cyane rero mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe gikomeje kunyura mu bihe bikomeye by'intambara n'amakimbirane mu burasirazuba. Ijwi ry'icyizere ryongeye kumvikana riturutse Doha muri Qatar, n'ijwi rya Bisimwa, perezida wa M23 akaba n'umuyobozi wungirije wa Alliance Fleuve Congo AFC, wagaragaje icyerekezo gishya cy'amahoro n'ubwiyunge bw'abanyekongo. Mu magambo make gusa, amagambo 43 yashyizwe ku rubuga rwa X. Bisimwa yanditse ubutumwa bwageze ku bantu barenga 124 ubwo nateguraga inkuru, nubwo ari amagambo magufi akubiyemo ubutumwa bukomeye bwuje icyizere. Yanditse ati: amahoro arimo kubakwa i Doha kubw'abaturage bacu. Vuba aha amasasu azaceceka maze ijwi ry'imirimo n'ubuzima busanzwe risubire mu mibereho yacu kubw'abaturage bacu. Ibavuga abaturage bacu, ubwo ndavuga abo muri AFC M23. Ngira ngo murumva icyo abashatse kuvuga. Aya magambo yoroheje ariko yifitemo imbaraga yakiriwe nk'ikimenyetso cy'icyizere gishya mu gihe imitwe y'inyeshyamba, ingabo za leta n'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo b'umutima bari barananiwe, barahuye n'ibibazo by'intambara idashira. Bisimwa wize amategeko kandi uzwi nk'umunyapolitiki usobanukiwe neza imibanire y'abaturage n'ubutegetsi, yavuze amagambo agaragaza ubumuntu bwinshi, atari nk'ijwi rya politiki ririmo impaka, ahubwo nk'ijwi ry'umuyobozi wifuza amahoro arambye. Mu magambo ye yibukije ko amahoro atubakwa mu nama z'amahanga gusa, ahubwo yubakwa n'abaturage ubwabo mu bikorwa byabo bya buri munsi, mu mirima, mu miryango no mu mirimo y'amajyambere. Bisimwa yashimangiye ko urugendo ruri kubera i Doha rugamije gufasha abaturage ba Kongo kongera kubona amahoro. Ati: tugiye gusimbuza urusaku rw'imbunda, amajwi y'abahinzi bari mu mirima yabo, imodoka z'abacuruzi zisubira mu byaro, n'impunzi zacu zigaruka mu gihugu. Iri ni ryo yise ishusho y'umutima w'igihugu cyiyunze, Kongo irimo ubuzima, ubucuti n'ubumwe. Abasesenguzi bavuga ko iyi mvugo ya Bisimwa yagaragaje impinduka zikomeye mu buryo AFC M23 yitwara. Uyu mutwe usanzwe ushinjwa intambara nyinshi, ariko kuva mu ntangiriro za 2025 wagaragaje ibikorwa bifatika byerekana ubushake bwo kugarura amahoro, birimo gusinya amasezerano y'ubugenzuzi, kwihagarikwa ry'imirwano, gutangaza ihagarikwa ry'imirwano ku ruhande rumwe, gusubiza inyuma ingabo mu buryo buteguye mu gace ka Warikare, gufatanya n'imiryango y'ubutabazi na MONUSCO, kurekura abasirikare n'abapolisi barenga 1300 ba leta ya Kongo, no gusubiza abacanshuro bari barafashwe ku rugamba. Ibi bikorwa byose byongeye gushimangira ko mu by'ukuri AFC M23 itangiye kwerekana cyangwa kwiyerekana nk'imbaraga zishaka amahoro kurusha intambara. Amasasu rero ngo agiye guceceka, ijwi ry'amahoro ryumvikana. Icyerekezo cya M23 n'icyizere gishya i Doha. Mu gihe Bisimwa avuga ayo magambo, abandi bayobozi b'ibihugu by'umwihariko ubwo ndavuga b'igihugu cya Kongo n'abafatanyabikorwa b'akarere bari mu biganiro bya Doha na Washington bigamije gukemura ibibazo by'intambara. Ariko nk'uko abasesenguzi babivuga, itandukaniro riri hagati y'amagambo ya Bisimwa n'ay'abanyapolitike b'i Kinshasa
ni rinini cyane. Uvuga ngo itandukaniro ry'aya magambo ni rinini ku buryo bufatika. Perezida Felix Tshisekedi ubwo yari mu ruzinduko muri Brazil yavuze ko ibiganiro bya Doha na Washington bigenda neza kandi ko birimo gutanga icyizere, ariko ayo magambo ye abenshi bayafashe nk'amagambo adafite ishingiro, kuko ku butaka bwo mu burasirazuba intambara zikomeje, abaturage bagahunga, naho amasezerano agasigara ku mpapuro. Ku ruhande rwe Bisimwa yahisemo kuvuga ko Kongo ari yabo. Yavuze ngo ko ari igihugu cy'abahinzi, cy'abacuruzi bato, cy'ababyeyi batandukanye n'abana babo kubera intambara. Yagaragaje icyerekezo cy'igihugu cyongera guhumeka, aho imirima yongera kwera, imodoka zongera gutwara ibicuruzwa, n'impunzi zigahabwa ikaze. Iyi mvugo ye yahise iba ikimenyetso cy'amahoro, kuko yerekanye ko M23 itangiye kubona amahoro nk'inzira atari nk'inyito ya politiki. Bisimwa yabaye nk'umuntu ufunguye urugi rw'icyizere ku baturage, abibutsa ko ejo hashobora kuba heza niba intambara zihagaritswe koko. Bisimwa kandi yashimye uruhare rwa leta ya Katari, avuga ko ibiganiro biri kubera Doha ari umusingi w'ukuri wo kubaka amahoro arambye. Ati amahoro ntabwo ari impano, ni igikorwa cy'ubufatanye n'ukuri. Doha turimo kubaka urwo rugo rushya rw'amahoro. Ku rundi ruhande abasesenguzi b'akarere bavuga ko umunsi M23 n'ingabo za leta bazumvikana ku ihagarikwa ry'imirwano nyaryo bizaba ari intangiriro y'ibihe bishya. Mu gusoza, Bisimwa yagaragaje ko M23 yiteguye gukorana n'abafatanyabikorwa bose mu rwego rwo gushimangira amahoro. Agaragaza ko igihe kirageze ngo Kongo hasubiremo icyizere, kandi ko igihugu gishobora kubaho kidakeneye amasasu, ahubwo gikeneye ukuri, ubwiyunge n'ubutabera. Uyu munsi nk'uko abenshi babivuga, Bisimwa yabaye umubwiriza w'icyizere ku bantu benshi, ariko ibyo byose bizagerwaho ari uko ubutegetsi bwa Kinshasa bwemeye gukorera ku kuri no ku nyungu rusange z'abaturage. Nk'uko benshi babivuga mu magambo yoroshye, iyo amasasu acecetse, amajwi y'amahoro niyo agarura ubuzima. Ngira ngo rero murabyumvira ibyatangaje na Bwana Bisimwa. Ibi bikaba bigaragaza ko icyizere gishobora kugaruka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abandi bati Leta ya Kivu ubanza igiye kwemerwa. Mwe murabyumva mute? Leta ya Kivu se yabigiye kwemerwa cyangwa abahagiyeho guhuza ingabo ndetse n'ibindi byose? Ariko ibyo byose biri mu ruhererekane rw'ibiganiro biri gukomeza kubera Doha muri Katari, aho impande zombi ziri kwicara zikabwizanya ukuri, ubundi zikareba uburyo amahoro arambye yagerwaho. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, aho nkomeje kugenda bageza amakuru menshi agiye atandukanye, amakuru akomeje kugenda yibanda ku makuru ya politike, diplomasi na geopolitics, amakuru by'umwihariko akomeje kugaruka ku ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, izi ntambara zitandukanye zikomeje kugenda zibera ku isi nzima. Ndabakunda cyane rero, mukomeze mubane nanjye, mukanda like, subscribe na share, muri abagaciro.